selaput niki waktu masih iring dengan toak lain melinggih di dunia niki, kurang terperhatian, kurang terdengar, jarin kanak lagu penyusah doang pihak tetagih si anak lae wah lalu suntik dokter sakti nyembih karo belah demen sehat muntagih sakaro belah isi anak mai pekayunan bijantian sak tagih ina setelah ina berselang 1 bulan terus sehat ina marak biasa datang tagih si sabayahan suntik dokter sakti karo belah. Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'al quluba ala mawaddatih wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mab'us bina rahmah wa ala alihi wa ashabih wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Sani dewek hormati, muliakan, banggakan para al-mukarramun tuang guru nggih. Yak sebut pasengan mangkin waktu belo nggih. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim dewek kepada raga-raga pelunggung nggih. Nini mami kaki sanak bija ngaken meme hari kakak jemaah laki jemaah bini sak dewek cintai dan banggakan. Satu hal sak bian-bian niki perlu dengiring syukuri adalah Allah Ta'ala masih bepaica irup di tamu sami. Masih bepaica kesehatan, keapiatan, bepaica kesempatan sehingga pulih ngiring sambung muzakkarah atau pengajian klik majlis sak solah niki. Andai tak kiring bandingan nggih, jelo niki doang pira mencabut nyawan makhluk si Allah Ta'ala. Untung dewek sareng rusami ndek dalam golongan sak cabut nyawa. Atau jelo semangkinan niki pira ribu makhluk Allah Ta'ala khususnya manusia sak terbaring di rumah sakit nggih. Alhamdulillah dewek sareng rusami sehat. Pira luwih makhluk Allah Ta'ala tican kesehatan, lagu nenten tican kesempatan marap pengiringan seasar-asar niki. Laisa li annana qadirun. Entan sangiring rauh datang le majlis sak solah niki. Iring ragan para al-mukarramun yang terhormat tuan guru nggih. Bukan karena kemampuan, bukan karena kekuatan, walakinallaha yasmah. Lagu semata-mata karena paijen Allah Ta'ala. Awinan niki harus ngiring syukuri. Entan sarau hadir lek majelis sak solah niki adalah rizki. Lagu dewek sareng sami umumnya manusia niki enggak mutparan rezeki. Sesuatu hal yang berbentuk materi. Nenten kelaparan, nenten tuah nilai, entan sairu. Dan satican kesehatan, keapiatan, kesempatan niki adalah rezeki. Nenten narak manfaat, nikmat yang berbentuk materi, mundara nikmat-nikmat sebaru. Nah, contoh mungkin dindang Al-Mukarram Tuan Guru Haji Raksanjani LC. Beduin sebinian aduhai. Lagu arak budun lek jengkun atau kengen sakit kira-kira berapa Dinda? Kira-kira tahu tak bedah guys? Dan dia tahu. Mu pribadi sepaling syukuran nggih. Pertama walaupun sasekedik kepeng nggih, sepaling syukuri. Pertama kadi masih mai beberok teliwang, ada teliwang di sini kan. Beda rasa beberok teliwang di beberok lingkung, jauh beda. Masih mai beberok, masih bagus peniadam, daik masih ketahu begaih-gaih mana-mana sekali dua. Nah, niki kan nikmat.
Arak sikit doktor, pura nanda. Arak sikit doktor, gitu doktor. Sekarang dia kan ambil disertasi untuk gelar profesor. Mundik kado wat bahasan ini apa betia maksudnya. Walau alam udah tahu. Artinya nabi nggih nikmat sak sepele macam niki sering dengiring lalea ndek paran sebagai nikmat. Luwe manusia sak tican nikmat materi lagu nenten tican nikmat sak marak baru-baru. Jarin nenten arak manfaat, nenten arak faedah nikmat materi mun barengi si nikmat kesehatan atau nikmat hirup sak baru. Nenten arak manfaat. Awinan ike nenten arak jadi halangan cak paus ucapan persembahkan rasa syukur cok Allah Ta'ala nggih. Mudah-mudahan dewek sareng pulung sami senantiasa tican kesehatan keistiqomahan nggih. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Salawat dan salam ngiring aturan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering tang matur le meme dan jamaah nikah daya nggih. Tatkala roh suci Nabi sampai tenggorokan. Nggih, tatkala roh suci Nabi sampai tenggorokan. Nenten beliau sebut sebinian. Nenten beliau sebut bijen. Lagu saya mun sebut ummati silap menunggu sami misal sangat dia tercinta selakian kira-kira menyeka menu kira-kira ini tak sebut ya oleh karenanya di antara sekian banyak nabi di terasul enggak sekek-sekek nabi sangat tunah kangen umat sila Nabi Nuh mendoai umat kan? Nabi Lut, Nabi Saleh, mundoai umat ada tak azab. Lagu Nabi jendik doang jang, malah tersimpenang sikit doa alias syafaat lemak, ya panaran syafaat kubro alias uzma. Membeda dek Nabi marak niki, dakak menutiam pun bosami lailah dek dini dengah, dek dini perhatian Nabi tak serta perintah si Nabi. Padahal Nabi bahasa Nabi iza amartukum bisyai'in bahasa. Andai pada perintah gawe segala satu kebaikan maupun ibadah, pak tu coba pada dengar bahasa. Gawe mastata'tum sesuai dik kemampuan. Lagu dendek pihak diri dendek mampu. Contoh, andai belum usami nenten pulih 5 waktu nggih berjamaah mana-mana 2 waktu atau 3 waktu atau belum usami nenten pulih lumbar majlis taklim bilang jelo atau sekali seminggu nenten pulih sekali seminggu sekali 2 minggu nenten pulih sekali 2 minggu sekali sebulan mas tata'tum sesuai dari kemampuan lagu tiap belum usami sering tepiak direk ndek mampu. Daud ngiring bersolawat dulu nggih ke hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat sekontek-kontek nggih. Mari beliau sambung selawat sebelum nggih. Huwal habibul lazi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahili huwal habibul lazi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahili Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana zambana ya wasi'al karami adimis salata ala nabi Muhammad
Muhammadin. Pada girang-girang ke solawat jok Nabi, faqabuluha hatman biduni taraddudi. Saran selawat dong pastinya diterima tanpa penolakan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Sementara amal ibadah salainan, sembayang, puasa, haji, umrah, zakat, bainal qabuli wa raddiha, di antara diterima atau enggak. Illa sholata 'alan nabi Muhammadin, kecuali selawat pasti terima, ya ada serius, ya ada main-main, pasti tetapi diterima. Mudah-mudahan entan ngiring sarang-sarang baru paus sholawat, ia jadi syarat sebab tak ngiring tican syafaat beliau lema le yaumul akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam Nabi juga situasi, kondisi dan keadaan sampunang seiring lupa berhadiah ngater jok dengan tuak masing-masing. Waktu masih iring dengan tuak lain melinggih di dunia niki, kurang tat perhatian, kurang terdengar, jari kanak lagu penyusah doang tiang arak sopo jamaah bini kan bercerita jok tiang sambil selung-lung nangis dulu tengah buk bercerita tetagih si anak lae wah lalu suntik jok dokter sakti nyembeh karo belah demen sehat muntagih sakaro belah isi anak mai pekayunan bijan tiang sak tagih ina setelah ina berselang 1 bulan terus sehat ina tang marak biasa datang tagih sisa bayahan kesudik dokter sakti karo belah tang dinda tiang iru lele talu padek ya anak keno tang sak tega sama dengan toa yang oh ini kita balik kita Malik entang ya bini niki jamah bini Malik bikin dek laki bini jarin ani tak ngiring bandingan antara bini dit laki dek paut pantas dengan bini ya durhaka prekengan jokina kembek nanda wah tak pada idap dek betian berbeda nganak makanya yang apa sak nanak lagu kemai angen makanya ane tak ngiring bandingan antara jamaah laki di jamaah bini nggih ndek sosok ndek paut pantas jamaah bini ya prekengan ya durhaka juki nama karena wong tak terperasa si Allah taala berembe kan betian de berbeda sidap tian kakak papa sak ngencan berbeda mau angkat mai pekayunan de prekengan ojok ina nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kejauhan nggih. Jangan sifat-sifat kanak samara iki. Aing jak dindah tuang guru. Mun warisan jak muragem eta. Ragem nggih. Aing keluarga dia. Tiang keluarga di kita iya yang teh nggih. Lemak tambara secara rahasia aja bini. Wah mati ina no mati ina. Ina bercerita tentang tetagih si anak karo belah. Wah disuntik jok dokter sakti nyembeh karo belah. Demen sehat ina pun tagih kepeng ini. Di kampung itu di sanina nih. Ya, kemungkinan. Mudah-mudahan beliau sak sampun tinggal dunia nggih tetapi diterima sekecil pun ibadah di kebaikan nggih dan diampuni sebesar apapun dosa di kesalahan nggih. Sama sirup mudah-mudahan sehat walafiat. Semeton jari sungkan sakit, mudah-mudahan haru tangkap penyakit. Bija jari bayi balok, mudah-mudahan kejarian bija jari bayi balok sak soleh daik solehah. Al-Fatihah. Ampura dinda tuang guru dah nanda
umur makin 46 lah buah kita kan di kau kaca. Nada. Hadirin para al-mukarramun tuan guru sadewek hormati dan muliakan. Dari tugas tangkiang sebagai tuan rumah, sebagai sahibul bait, searan tuan rumah niki harus lapah tuan rumah yang penting temuin besuh. Atau anda tak iring temuin sok suap dua suap kak di dan sampunang sak tuan rumah besuh temuin lapah temen boleh balas nyumpa. Nah, ya tang sodok bahas masalah sekeding masalah niki bagi tiang belum sami sak jari makmum di dalam sembah. Karena Nabi walaupun tetap berjamaah 5 waktu lagu ndek dah hati-hati lek masalah shaf, maka Nabi ini luput pahala jamaah dekat Tuhan. Yang put ngiring Nabi, yang put ngiring ngaji maradiki. Artinya walaupun desak lumbar berjamaah belum tentu nak boleh pituk likut. Aran jak sembayang nuk zaman niki memeh ibadah sak telalean. Ibadah sak tremehang. Endek mele perdalam, endek mele berajah kalah si nini kakit salai. Nini kakit salai sangat apa legati dah. Kalah penyembayang. Pertama, lek segi gerakan, lek segi bacaan. Karena Nabi, ya berajah lek rukun syarat. Ya, makin memparan dengan hidung-hidung nanda. Arak dengan linsir ngajah perukunan, rukun syarat niki. Karena bajang Nabi unin, arek-arek lek niki daya. Pengajian kuno dia. Pengajian kuno. Padahal sila ingat walhal inna salata a'zamu wa afdalu min sairil a'mal. Padahal sembahyang niki sejatin ibadah sak paling agung. Apa kenan agung ande ndak tukar si dunia ni sak isi masih mahlam berhargaan sembah. Wa akramu paling mulia dalam ibadah sembahyang niki min sairil a'mal, ande tak ngiring bandingan dengan ibadah-ibadah sak lainah. Karena Nabi sembahyang niki adalah barometer ibadah-ibadah sak lainah. Rajim pelukuh berzakat, misal mangkin lagu ndek dah sembahyang berembe. Itulah makanya solat niki adalah barometer ibadah-ibadah sak lainah. Nah, masalahnya mungkin tiang belum sami sebagai makmum al-impiradu anis shaf. Anden arak makmum. Cat ngiring bicara masalah makmum niki nggih, ampura. Anden arak makmum pisah ngedi noleh shaf. Ma'a imkanad dukhuli, padahal berkemungkinan ya tama ojok sab nggih lagu piak sab baru masih bau seke atau dua dengan ojok sab ya isi sab saklik julu lagu ndek mele lalu isi sab saklik julu niki karena ndek bekewaan dari sab sehingga piak sab. Nah yo mundek bekewaan sampai sembahyang jauh kan. Padahal ma'a imkanad dukhuli arak celah ya tama ojok sab. Maka Nabi muwawwatalipadil jama'ati. Maka Nabi dengan seandainya isi sab karena dia nak isi arak kan bekewaan niki luput mau fadilah sembahyang berjamaah. Kembali angkat ndek tebeng, ndek ticang keutamaan sembahyang berjamaah padahal nyekam berjamaah. Lianna irtikabal makruhi min haisul jama'ata yaputuha. Karena mu degawe pegawaian tercela, pegawaian makruh jika sembahyang berjamaah maka ndek tebeng padilah sembahyang berjamaah. Entar sande isi
Pano angsap seluk juluk niki pegawaian makruh, pegawaian tercela. Niki pendapat yang pertama. Wa fi fatawa Muhammad Ar-Romli, lagu yai ringan nggih jamaah bahasan Imam Romli, an-nasufufal muqti'ata tahsilu lahum fadilatal jama'ati duna fadilatas shaf. Jadi bahasan Imam Romli tetap mau fadilah sembahyang berjamaah lagu nenten pulih fadilah shaf. Nah niki arak dua pendapat. Pendapat sak kena ndek mau pituk likur, kedua mau pituk likur lagu nenten pulih fadilah shaf, berarti dua pendapat nggih. Nah sampai di antara dua pendapat di sak paling mu'tamad. Wal mu'tamad al awwalu, sak paling mu'tamad li kedua pendapat niki adalah pendapat sak kena ndek mau fadilah sembahyang berjamaah. Nah niki hati-hati bagi dewek sampulami sak sering berjamaah jok masjid, jok santren, baik laki maupun jamaah bini. Hati-hati li dalam shop niki nggih. Wallahu a'lam bissawab. Lemak sambung malik li pertemuan seberikutnya nggih karena Al-Mukarram niki nggih. Dinda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Raksanjani LC dengan segala hormat yang endau kah